Raporek analitika kanala 12 İsrail'e şirovedikeku. Agirbest bi komara İslami redemkiye. Dibeku devreyek nuya pevçune zutir jiyakute çaverekirin despebike. Herçen dinavbera İsrail u komara İslami de agirbestek suya hebeji. Analisten İsraili dibejin ku her du ali jibo devreya dina pevçune amadekariye dikin. Pevçune ku dibeku jiyakute çaverekirin pir zutir despebike. Kanala 12 İsrail'e liser amadekariyen Tehran'e jibo jinu ve avakirina pergalen xweyen parastin u muşekan ragihand. U tekezkir ku komara İslami di rojeva Suede ihtimala erişek peşilegineji heye. Di Bersivede Tel Aviv bi eşkere hişyari da ku erişek dubare nayretkirin ger çalakiyen nukleeri jinu ve dest bebikin. Bi işaretkirina çavkaniyen istihbarata İsrail'e rapor hişyar dike ku Tehran'e bi uranyuma devlementkiri ya jisedi şest tene çend hefte mane ku materyalin pevis jibo çekirina bombeya atomi hilberine.